atang ngide higher ground. Hymn number 416, Kopali Panmawok, the Lily of the Valley.
Where could I go? The Amataila, hymn number 237, 237. Standing on the promises. Ang pa chan bumen. Baka
46, Kobali Tawok Mawok. Glorious is thy name, Nangmun Mukti Shiva. Colin, the Lima Walk. Imin Yongdo, praise him, praise him.
485. Kahwang
488 Kobali Tatat Matat 488 Jesus paid it all. Jisu Shakian. Hymn number 315, 315, Kolim Panmanga, bringing in the shoes. Shop, ep shop na mga mamulan cham shayong yang yalak pa lokha. In time we wander, hey young man we wander.
shot kayo. Hello, Chick. Sa teman Taidam deman Daiba, teman Singapore Baptist Convention Secretary Mabu, video message jangot nang, to kay awang na hado the label hipak moha. Preach the gospel. My beloved brothers and sisters in the Baptist family, today we celebrate the great occasion of the 70th anniversary of the platinum anniversary of Konyak Baptist Bumeinok, Bangjüm, and I'm sure all of you are excited to celebrate the amazing love of God. God has been good to your convention. I can see from not only the reports, but the many Christians that I meet, what great zeal and fervor you have for the Lord Jesus Christ and a desire to preach the gospel from shore to shore. And today, I'm so privileged to be able to celebrate together with you, Edwin Lam of Singapore Baptist Convention, Director Advisor of Asia Baptist Fellowship, Director of Fish and Feed Ministry, and the past President of Asia Pacific Baptist Federation. I hereby send you my warmest greetings and congratulations. May the anointing and wisdom of God be upon each and every one of you, leaders, pastors, and members alike, as you join hands and hearts together, united to love the Lord Jesus Christ the way that God loves him, and to proclaim to the world that Jesus Christ is the Savior of the world. May God continue to use the convention not only to bless all your members, but also to others around you and beyond the shores of your country. On this glorious occasion, may God's face be upon you, his favor always never leave you, but always cause you to obey the great commandment to love one another and to fulfill the great commission to preach the gospel to every creature. God bless you. Have a blessed celebration, and may you enjoy the faithful love and the amazing love of God this day and always. Yung wan bade mong may fay yu bekum do, I si soma mong may hem fay bay kay, yung wan ba a may nang, I kan bua akum yanang, hayanga I mong hem bua chinda ngolak. Worship the Lord with gladness,
come before him with joyful song, for the Lord is good, and his love endures forever. Konyak Baptist Bumeinok Bangjüm, 75 years ngoye, came a paibu lamnyu, had a journey ma Kahwang Yashanyali Künpu, Teihtowpu, mobu had a monyu, had a celebration, ayong had a tidam Nyih sebu bama, lak jingne ocean kadalan painang, moilan pun yanang, ayang a moilan de Bangjüm haunang. I warmly welcome all the believers into the presence of God. Let us worship the Lord our God in spirit and in truth. And as we continue to celebrate the amazing love of God, let us hope and believe and pray that we will be blessed even this evening. Taidama iya yung olak, screen mahaulak, tau kay participants lana hataw ki tailak jingna se inang. Dui wang ayoblak, Reverend D. Wano, retired pastor, sa ide hipak paduna. Yo poe pakai akan. Tuman tekan bu, wang tang ayen kawang uba, ayen hepak mut, say nang mapu tuman tau nang, tau kai nang de minyong panang, nang de mong maya tay nang. Abu Yaman, apa Yaman, jin ma bu. Hatau Yesus Kristus bunga amai wangai yang ipe lena taibu tai yang yonga mong ma yamai ipe tai nang yang boy tani kunyak fai nau da haki bu wangai amai nang atuman da lam yo ong mai khao ep tam bu jing na minyong pha boy kunyak Bangjüm kem apa ibu? Wang bang tanyit pay mga platinum Jubilee. Sima yaw mai tuman haka sipay jima tamma program wo set ngoya tambu jingna nang de yalak pa minyong panang. Sa atongo bu programo nang umbu pay yonga maya sona tamsi. Anyo Konyak Bangjüm kem dai lak jengna lamnyu amai nang epadam si lamnyu yong khawa nang konyak jengna epadam phak Konyak Bangjüm sau san lak jengna mission center ma hang sen sau san balan yes woyang ngoya bai anyo Konyak Bangjüm ma pasalan hang sing abe moilan Yesus Kristus ka soma wong nang yong lak jingna judai semai bu phasi mongjang semai bu nang phasi moilan nang doi so da mong phawa doi leng lak jingna o yongan ba Kahwang nang ka dalan phai nang ngau si nang ngau e bu ke Kak dalan tawa, oh pio, kak alai ang lak, oh pio, apang ba ya pan ma ang naya tam lak, oh pio tawa, win na ya ang lak, tawa tekapaw lak, tawa no in lak, nang ngaw hataw iyang ngonang, tawa kay kunyak katok, hao nyu yung jong mango po, wang tuwa pesa tay tay lila sa aji alek lek nang. Yalak bahagia, lenga jona tay lak jengna, Konyak Bangjüm phang ma sau san ngok bu, pasalan
Center Stablan hang sengoy abai evangelist lan missionary lan hang sengoy abai moy lan nang atakapaw ang ya anyo missionary na sunna apakan nyui mangoy abai moy lan da etaw nang hadaw Konyak kadalan nanga opio win yang laksatay nang nanga no ngai kalaksanay nang nang sausan yulan ayin nang ayolak pachilo sang so ayin maya pau ang si o sa anyo hadaw platinum Jubilee program yong maya solak anu kasiate na pangbuhango yan ang lakyana kawang nang achaw yahayue hadaw Konyak Bangjüm pay bungo si o sa apakawang aha Jesu Krista achaw yahamen ma nang namin yung pawong yuyupoy tola na sa upa ng mga yaw. Amen.
Konyak katok me Krista pungau amai bai wangbu yapan. (1925 to 1926) Bangpa me British government ne tamlo me tak bangalo cha wilak ne ngai. Hado nok wilak chingne baibu katalan yoma au katacha akoya ching mebu imkong mayang se minbu ungo yangki. Imkong mayang tamlo jingso mebu nahaja en longna kunyak akoya jingde ipai woya in. Hayang akoya jingme lai nyolak jingne lai pande son. Obe akoya jingme glass ni ngoi se en longna kunyak lai nyawa so. Tau pai me glass lim nyolak jingne impur de son. Impur Mission School me lai nyawa ngok wande en longna kunyak 11 December 1932 me Reverend Subongwati au kaye yeng me baptia tam. Aupe en longna kunyak tamlo jingso de lai yi hayang jingso katalande Krista pungau amai bonga dem. Tau kaya jingso katalane Krista ya hayang Christian ne meng dem. Tau kia kunyak katok de Krista pungau amai bai hayang kunyak katok me Krista pungau amai ja pai me ja se ja luna taibu ngonang. Kunyak katok kunyak katalan tang me Kahwang sipsi jinde ngodo. Amen. Moledan mai
tàu dùng bua hay ai dùng lắc tàu ngõ phá lắc chính đây dùng lắc Jubilee ngõ phá bù đê ibung ngang tàu khay mỗi lần ngõ phá lắc sẽ vấn đề mong mai lắc ngang tiao y lắc về ngõ phá lắc chính đây cái dem ngang awang nè tia hem lúc lắc lan tamam phai chi Bumeinok aneo Bangjüm Baptist Churches Association iman da hangau falak ngonang hadawa reception ma tawgalak achirati yadi program de dianishna amar chi Bumeinok or Bangjüm Baptist Association tai khamra itu Ghana present group lase Taihan logo de amar Jubilee nambra Shoviner tibliase itu do yadi nidibo holibi dadi reception de pabo guna itu chana diase aro achi radi aman bishi kushi pable ekta do amhan logo de Executive Secretary Abam laga yadi ahegina ase idu gane isor ke bishi things tibli ase we are so glad and honored to have our Executive Secretary Abam abani ahegina thakile please come to the stage एक बार यदि स्टेज से अहिले फला से आमार प्लीज आमार गुन्याक मानो खेंगे अपने लगा कुशी बा फेस तो दिखाई दिबलो मुना से आची 75 Jubilee do abam ne thakli do amahan ina nuhoble thaka ase Sob manu jani while ago damlo Bumeinok pra ida skit ikta dikhai dise ki man hi abam au church khambra missionary Konyak madidi ahigina sacrifice kurise iman rasta pia और खोर ने रखा जगह दे गुरु लोगों दे गौरी लोगों दे जानवर लोगों दे एक लोगों दे बहिना कोन्याक मानो की खाए इदु खाए की लोई इदु लोई कुचू खाएगी ना नोले तो मुकाई खाएगी ना बीशी दुख पैसे देखन कुंबा तो मुरी जैसे कुंबा तो बीमा बरा मुरी से कुंबा तो शिपाई खम्बरा मुरा दिसे आरो चोर खम्बरा मुरा दिसे आरो खोराइले ने बारीना निजो पोस्टिबी बावरी दिना कोन्याक मादी दे खोराइ ने जैना तदी इना बहि जाबि आसे इदु गानि यदि आजि आमार abam laga Executive Secretary ta ahado beshi kushi bai ase idu kunyak mano hengki idu chane dia sete abam braki sekai se kunyak pi idu kuribu karne kile mane abam laga bacha se aman abam to amala baba se abam hi ki sekai se idu nisna amam bi dosa jaga de tai khan kina sacrifice kuri se idu nisna kuribu karne tai amang encouragement karne tai agina se dai eklai nugina dosabi agina se right our youth secretary is here with us would you kindly please come here tai dujan yadi amahan lugode abam ke greetings kutha gobor ne ahise iman dukra ahigina lok paina se aro iduinu hina tai dujan ahado amange
itu ini nuhina, spiritually nuhina, physically bi bisi amang ke blessing by se. Aro tai kan amang ke tangor gift bi nuhina ai se. Itu do pasuti ko bo. Amahan iku tibli nai holibi itu 75 Jubilee namde ki souvenir ase itu ekta present greedy ase. Anyo teman pai anye ne Kahwang de menyung falak jang orang Konyak soko yoma Konyak Bangjüm ma bu upai bu ja Nagaland ma woi nyu ne hagi ngonang sa teman pai nyu ma mungna Director Rural Development Government of Nagaland. Greetings Bumeinok igayo sa nikbuki teman pai ya om yang onang cing malam nenga ada statement jamu gay nyuma muna teman pai Reverend led Moina iha ngonang ia di Nagaland ma ia director ni ngonang ya de Jubilee Bumeinok election sa nikbuki ino luksao ong ngonang yong Bumeinok ano menyung fanang Konyak kadalana tau ki Kahwang sing bukai hangsin jale bu bai bu si imuk ya phan ma ngo bu sa teman kata ya phan de ngai bu ong bu hadau sing la sing na Kahwang mukti siwa teman de sa ki jing na ya de ni buki ya pai ngo nang anyo dini teman Jubilee Monument House hadau teman dam yang ge ya hayang enuk sa kai Reverend Aba Teihtowpu inuk tau ma we ngo bu hadau nuk jing ma hadau inuk tunet nemeng bu changonang tau jing ne yong among manang Konyak Bangjüm laden Jubilee kai nang de souvenir au bio yima lakpa hage nunuk ma anglak jing na Kahwang moi man anglak jing na hage phadam nang sau yilakpa teman pai Bumeinok election na sa yong among hamanyik puki bajay tingnyam former president KBBB council cingmai lam nga ada stage me jamong gay ia KBBB council ma president yoma ia jangonang au bio jipin lakpa ia jangonang KBBB council presidency wande I muksama le bainang I anang ya boy ngolaki wangje se ngolaki hege ngo buka da jangonang I ma Kahwang pha bu chu dei konjong ngonang tau ke Konyak ta hangge ngaulak hangge linglak hangge woilak I hege woi boy bu dini 75 Jubilee pai ngonang tau kai president ma ngonang tau lan yuma represent ni mela chingna ida Bumeinok ngau gai se nikpogi teman bai bajai tingnyam former president KBBB council teman ba om ngonang nang om bu jingna Konyak Bangjüm laden Jubilee yong Bumeinok ano planning nang des nanga Teihtowpu hadau souvenir hadau falak jingna sa hadau ma hage hebak ya nang hayang anu nuksada moheman anu Konyak cada lida moheman la
Anu teman pai dia Kahwang ngau ya pai lak cina. Teman jende isia yi lo angbo teman pai Reverend Dr. Deblo Bongshing teman pai ngonang hayang enok. Mrs. Song teman pai ngonang. We are so glad to have our speaker, sir, Reverend Dr. Deblo Bongshing, and his lady wife. I would like to call upon you to come to the stage. Ting malam nga hadaw macam ongkay. Konyak kat alana nang hayang nanok maya singlak na. Sir, Konyak Bangjüm, anu Konyak Chadali, Reverend Dr. Deblo Bongshing, Reverend Dr. Deblo Bongshing, si ibu Nyikpua, temana au bi oyang. Yung hongli Bumeinok nang menyik wande. Yang, segi Reverend Dr. Deblo Bongshing, Bongshing segi henyi ke nguhu nanggi. Nang dia hayang tuman bai nunuk nuksa ombujina yung omong mainang. Tauke Konyak Chadali jina Kahwang moiman pabu awang ba alek ngunang. Konyak Chadali jina ada Konyak Chadali misaha lak jina pabu ada alek aji. Lai siba me ingo buki ada karung nyuda calon tela jina pabu alek jangunang. Tauke nanga Konyak jina sa yiji naga karung ma anu karung nyu noboma. Nanga Kahwang pabu awang ba alek Konyak kada yoma hakitai monang. Tau kia bladem Jubilee nang da monghama nyikpu kia nang hayan nuksa Kahwang moy mana ayin hibak nanga hake pabu jina sa Bumeinok yung Bumeinok tau jina bladem Jubilee sorwena nang da hake fadem nang. To buah yes kai falak. Teman pai nyuma Pak Melak sini saya. Wan Julana Yong Yang Cap ada usi biang, tapi ma Wan Ju mempelan, awalnya singgungan ke mulan ada dengai ke Wan Ju tim, ya, teman ada dengai ke mulan.
Wanjo Association mabulang ngonang ano hadama teman Konyak Nayalan atam jang ngonang ya kongdu Konyak asing ngonang ge okay Konyak Naya hadau Wanjo matui lengobu longwana yang ngonang yang iman tim adau kia pai bu jenis mongmai bu numan adau kia cai dam nang ge abinikan 19 Jun ya 19 Jun Asia bisi kusi baisia kunba to pastor ase aro kunba to youth pastor ase aro associate women pastor kan ase itu kan kusi ba apne kan de koi dia ase amikan tibulo ekunai holebi chutu gift ekta apne kan lo tibulo kuri ase yate magazine ase ado souvenir shop ke tibulo nabra ase holebi amikan association ke represent koribla itu dia ase driver Twitter okay tawa teman pai hadama staff retire staff lan libu lan nok sana chia boyoi ano adama Bangjüm ma sausana wangbeng nang janga tuiling wayanga ano retire me lakpu ano atamja li yanga ngoya boyoi nok sa kada nye pai kama Bumeinok kada atamja payanga imanda phabu hadau hangau ya lakchene sa adugia chana tamnang menyik wanda numan ngayang ning ya lakchene sa hadau chana tamnang ge teman hibak yonga ya apa sibu hayang boyoi haga taidam lili haga hibak lau ngai bu chene sa adugia phabu ja yo sa chana tamnang ge taw hami nyuma si bua sa jingna angada bu teman pai Revenue nyap is seko nya nang hengop talak jenis sa cam ngai ke sa chain tam nangi ano teman pai adama nyuma mongna director rural development ujai nang ta fa bu hengawa nang da nyik bu mai jenis sa teman nang karim hen da udu sa nang da hado chain tam pe nang da onggai si kama hibak jam lo lak ngai bu jenis sa teman nam no vien karim ang da udu si bu ngau chain tam nangi adama teman pai henghau ya lak jenis KBBB staff alang lan atau kia numanda idam nang idam boy jamsa noksa katan ngok miang boy yong yang teman pai enyama bu henghau ning ya lak jenis hadu kia jana dam nang ki teman pai bajai let PD wanglam punggung ngolak kata tamja ngok miang kama numan payang ya lak jenis chana tamnang wanglam punggung kata atam jang waya payang ya abu meha sebuyang punggung pastor cai ngonang ge ngonang ge okay ipe nang okay tau hema ninga teman pai Reverend T Honlong former principal retired principal Mount Theologian College
anu teu phai Reverend E Yang Pong Reverend E Yang Pong anu inok anyao pai ke Esko anyang wa ya okay hang taman ma okay Reverend Yang Pong let bajai si moban kong lan adam jang wa ya ujen nang muning ya lak ya okay bajai lang po retired evangelist bajai lang po Nyoima led Marim woman evangelist Tamlo Inok Adam ja olo moya ujai yimachi ujai Anyu Marim nokat Adam ja jengmoya okay thank you let Arsen Ba au ta way mà let Reverend D Moina Inok Adam cha Anyu SP Elen ngoya Adam cha ya buok lak chia Anyu SP Elen Noksa kata Adam cha ano wanjeng kata Adam cha ya buok lak chia okay menya ya ano anyu pheng na wanjeng nang mu chai do do lung sing to yi nyam da kya ta me ho Bajai tekak neksi let Reverend Kichung Nyomati Phungya noksa kata dan jang waya okay
ba je si nhâm tu ba chứng ăn tôm văng môn let ba je mansa mansa môn kada chứng gọi ya to tôm văng môn ano let mansa Reverend Agent, yes, dân thấu. Reverend dân thấu. Reverend Minh Nhây. Tâm cha, dạ của mẹ hay sư bố? Dạ. Tâm cha dễ bày cái mà bà sáng dùng yang dạ, tại cái mẹ lạc yang. Reverend Minh Nhây, nạc cái mùa là tâm cha gọi ya. Bên này, bên này. Reverend Tạ Lim. Let ba je tingam. Tingam. Adam jan doksa kata ngwa ya. Tingam atau mondown leng nyu kata. Reverend why not you? Pajai ya nang ya nang digital pastor ngwa ya. Digital pastor. Let Reverend Mangap. Hebak jangan cia lang aja jauh. Biang mungi melak. Reverend Let Mano. Mano. Okay. Let Longri. Tinang pa yan. Okay. Longri yun ang. Ano, let Reverend Inyay. Tam jang ya. Tam lo pa sa mo yung ya la kaya. Okay. Ano, nakanimo ra pa sa mo. Yung ang. Nyuma Walem. Tao phải mà Reverend Che Tin Wang. Cha bay ghế.
tao phải mà như mà nhầm lém cái chừng ý mission secret alang ba ayung wangsa kunjong principle alang nyu chừng ý vậy let Reverend S Tak Yong atam ngoy ya yalak Reverend Tak Yong no Madam Asim ano ngunying ngo Madam Asim da phayang ke mui ya mui chinam Tak Yong aja mui yo aying ngunying nang chi lima yang la tao phải mà bà chơi ô chơi văng nã ô chơi văng nã Reverend N. Seba con nói gì vậy tao phải mà bà chơi hung mô lết bà chơi hung mô lòng phố lan tâm gia lòng phố bà sẽ bà ngay yang ya tu ô chơi hung mô chừng bà chơi vang sốc ngồi ya bà chơi vang sốc chân mô hồ evangelist Eastern Mission hay Wanjo mua bà sẽ bà dùng yang ya tu apa mengyai isko nak ni mah pasal ada jung tu beng bayang ya nyui ma nhã nhố Adam jangan yang ya meh bayang nyui ma manun Reverend yang Pongnok nyui ma ngunli payamu dia payah nyui ma walli mandu mu jai lah ya nyui ma ngun long gì vậy
như mà văn khẩu bên nhà như mà thiang lý Eunice như mà Ngeangtüp Reverend ucai ngi bukia Reverend na ngi bukia ngi ba oh ya đây mấy hạt mấy con đi đâu chắc phải đâu ít cô chừng nhá tao phải mà teman phải Reverend Jungang Anyu Tokto pongba isko tha ba nya leyang a tokto pongba isko cham pe ko me ha jiang yuma staff lan sa Bangjüm staff lan da Nyih pu phải ninh ở Payang ya lạc trên sa đâu China tâm năng gì bà Tao Hung Finance Secretary tao phải mà Nyih mà Manya Women Coordinator tao phải mà Nyih mà Liêm ya bà Tây từng mấy Hồ Măng Tao Chi Among Nyih mà Among bà Tây Nok Ong bà Tây Wang Cha bà Tây Wang Cha Huân Chai bà Tây Man Nhây trên nào tuần này bà Tây Bông Chai bà Tây Tuần Tao bà Tây Wilson Nyih mà Lia sorry punya nyanyi mana gitu
Chừng nhâm Reverend Dr. Pongba tiêm lấy bà chế tiêm lấy Reverend Trang Mu chế nào từng lấy như mà ai áo bê long Reverend Pai Wang Chừng bay Hắc Khu Long Mui Mét Thắng Bông Kinh Nhà Bông Man Ngôm Bằng Tây Sohan Chok Pa Staff sekolah no reading memang tangguh. Sama dia pelap tahu bahang wajib. Staff alang lan ano tawa hadam ma cha te ubung nang teman pai nyuma apeng peng na nang cham pai ke Staff nyong lan teman pai ada ma pengpong staff nyong lan payong lan nong nang nyong lan nong nang tau ke ano tu ma pangli apa angau ngobong ngai kyo angau Chuson Mong Nyih nang lát tắc kêu nang đừng đâu Yuma
tàu phải mà ngấp van hầm lên mà nhai ngộ mà dạo mày lắc sông na áp hầm Pajai Kampa ngấp xây angun nhăn mày angun phải mà nhăn mày Esther nhăn mày có nằm bố Esther ngấp lông man vậy Sunday One Sun Sông mất Lily phải mày ra gấu mông yuông từng mấy ngõ giá trị à Jemya hako isiko penuda tao phải mẹ penuda Leia MDC staff là nô tầm đang ok MDC staff là mẹ như năng chưa Leia quay à okay. Teman phải into Fudan missionary ba Reverend Machin quay à
biểu. Tạm tạm ngoài này không. And this is stuff. Pendang chongla. Aja mampayo. Ano naman suma tuwi na no reading may miyang mamamsa. O may pendang chongla. Pendang o may jengo pendang chongla da phado. Mui phado. Mantok, chena mantok, ano tangtok, chena nokwang, pajay trewang, trewang where? Pajay Taiwan, Nyuma Eunice, Yao Yam, Kang Kai, adoran MDC staff lang ngonang, Na Pung, Pajay Abang, Pajay Kamba, Pajay Mangang, Nyana Nyilay, Pajay Bangwang, Nyilay Benang, Bangwang, Pajay Mankap, Mr. Wote, is from Chakasang community, is a music teacher. Esther, Pangyao, my throne, Pumen, ano Nyih.
staff alanglan ano alalan atam jam peuna ano yinyik bungo kama igai teman ano yilak pa phala khem hangawa yang pe Naomi layang ngoya teman pai staff alang hado director Naomi ngoya Teihtowpu Naomi okay Hebak ya ke buyang yang bue mongtam yang ha teng ba hadolan staff landa yong yang ano imagine sa hebak cha mai ya atam ha sibu yang bue Jubilee ne ngai de uda hebak adang subu haga staff lan bai imanda namno ibu yok buyang staff landa mongtam yang gai temana Kahwang mu muhimanya laksa numanda hado China tam nange hayang imanta các tông sẽ de tài đâu hayang các ta như sẽ de bùng áo ở mây nhiều đâu tawa ali tay Apollo aphau te yang sokatam hapui Kahwang aphawa Jonathan mulan ka umui man pa yo puhi bakya kanan hallelujah katok kwangdang semalam be kong komulung ngai upa Kahwang nang de minyong fa bwe hadau katok nyume nang angching chalo na tamlakina se katok nyu katalan tuman nang lie ngayang ki Teihtowpu Nyoiching chat sei apen nemyang atam do o upa hadau kata cha yo ok nemyang ku ching na se ali te ba aphau de yang sok tamba hadau li lok na ngai de bue Konyak Bumeinok ko cha phai nyai bu hadau pa salana wo yang sausan balan sausan yulan wo yang hangshin na Bumeinok ngoya bai hadau Bumeinok ka talan khong komude wangtang Kahwang nang alam ho tampa ma ngo bu ka talan hang ka yanyilak nang nyeng tam bu te hang ka lenglak ali hang ka tailak aphau de yang hang ka sok tamlak hadau nyau tampa yang nyeng tui mission ka sau china se wangtang yen Kahwang upa akan phi de achai ma o ma tai ngo bu missionary lan khong kombu wangtang Kahwang nang sip si yak nang achunya muilan ayen mai angatam si haki biang hakanang piang si ngalan miang hangu China tatam iman de sponsor miang pu akung nyulom palom iman tu semalam bi ase manang amu iman tampa to ke metia hatome wangtang ayen Kahwang nang yak te Konyak Bangjüm pham ngobu Bumeinok katalan yang mission tuiling balan ase nang yak ta fana fa chi so man mi yopai tolan ase upana mo iyo amen. Respected Chairperson, Speaker Reverend Dr. Bonsing, Reverend L. Mitchen,
Executive Secretary, KBBB, Reverend Dr. Namsing R. Marak, Secretary General, CBC NEI, all the secretaries and staff of KBBB, pastors, church leaders, missionaries, and the August gathering of the Platinum Jubilee. I bring warm Christian greetings and love from above in the name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Isor laga asuret morom celebrate kuribuli karni kiman jon aji yadi jama huina se sob logot isor morom salam junai dia se. KBBB 75 years Jubilee Day ami abambi abani kushiri din di samil hobuli karni invite kura karone bishi kushi baola jonai dia se aro KBBB logot big congratulations dia se kidia isor laga asuret morom laga kudagoi isor bara dar sokot chari dina pap manu harai gina dakha abuni aro amin nishina bisari buli ahaola yad kuri buli idu dina se idu murombra dar kam kurise aro idu murom laga kudagwadam de idu laga murombra do mon chokom huina takakan hosto kuri de kirina dakhiakan uthai de manobara kandi nukurina takamanukan luyani haraina dakakan dar bisari aro idu murum brado pap kima dihainoi not only forgiveness holibi darbra darlaga gam garne mati commission gore aro atma harana takagan bisari boli karne putai amibi idun dishina bapti murina takamanu ekta dagise holibi isor laga morombra amibi matise darbra commission gurise aro atma laga kam guru boli karne tar putaise idu karone Jubilee greetings logot exhortation olop ami yadi kiman jon jama hina se aman sob ki share korubili muna se. First though, Jubilee reminds us to return to the heart of God's love. Jubilee brado isor laga murom pisarena ayubuli karni amangi awas dia se. Jubilee do pap laga sakuri slaves huina takakan freedom pa dina se aro isor bra idyabi pap manugan madia se prodigal son potmas jukura bra nijor paba laga hat bra inheritance tom sumbadikan sob mangina dar potmas kurina langbang sangbang kurina pirai jaina sob khudum huina dar idado iku hop nadagina pohadam di nijor laga paba ki ahadam di dar laga paba berdo hudai dar laga chokura do babas ahibuli korni saina takhanishina ajibi amagangi pisariase Ephesus mondoligi madyanishina poila murom kondo abaniba churi dishe idu murom pisarena ahibi ina kuinase
inaka huli do Philadelphia mondoligi kwanishina amibra torucha ekta khuli dibo aru idu torucha do kon brabi pon guri dibo li nabaribo inakwina se I have placed before you an open door that no one can close. Konyak Baptist Mondoli kan bara isor laga morom ki thurina takilido idya amaba kundo team dinase amazing love of God. Ido morom di amaba thuri chigulido Konyak Baptist Mondoli kan karone ekta toruja kholi dibo aru ido toruja do kon brabi pon guri dibuli naparibo. Hallelujah. Amar Konyak Lora Swaligan youth pilak karoni kam alak alak kisem kisem prithibi sob ti kam gurina jabuli karoni toruja khuli dibo aru idu toruja do kon brabi pon gurubuli naparibo hoilibi poila isor laga morom bisarena ahibulagi aman revive kurubulagi revival do church laga program ekta nohoy holibi pabitro atma laga movement ekta Konyak Baptist Churches day hobuli dibi na moy kubuli manase aji church sob ti revival loy holibi exal day program ekta nishina church program nishina he aman loy ase Olibi pabidro atma laga movement panay di buli karni bishi jororot ase. Secondly, Jubilee pasort Konyak Baptist Churches pilak member care di mon dibi naga kubuli monase. Aji church members bishi nambara biswas kura manogan ase nominal Christians. Aro Nagaland day nominal Christians, nominalism, itu iktam problem dangorok da hujase. Church ti nahayakan bishi ase. Church under di harayna takakan inside the church, lost inside the church. Bishi ase. Atma di chokom huina takakan bishi ase. Mental health problem takyakan pishiase aji pritibidi mangsu kadi bimar hua brado mental health pra bimar hua manuhi pishi hua laga homo iktadi amangan takiase ama baba natakyakan modop nabayna bishiase tokia mano bishiase lora swali bilak kam nabayna depression di jayna Mudop na bayna mundok kurina takakan bisyase. Puri-burakan ekdam ikila lonely kurina takakan bisyase. Aji church pra palliative care mission kam kurubili korni bishi jororot hui jase. Kili gulido aji ekdam ikila takakan bisyase. Drugs and alcohol bara bishimano bandina ase. Aman Jubilee bohase. Jubilee laga awas pra. Ido pandina takado kholi dibuli karne Konyak Baptist Churches laga hat de hokti ase nanai. Isor morom khobor bahal nohonia manu amar osor de bishi ase. Isor morom najanagan Dar kanba amal laga church core banai dia se. Abani aro ami takibuli karni core banai di. Rasta dakan banai dia se. Hulibi ikten bi. Aman biswasi manogan bra. Isor bra murom guria se. Inaka kubuli na paragan do ama na se de. Jesus saves naka kubuli na paragan do ama na se. Wina no we. Dakan bra amal laga church core banai dia se do. Hulibi ikten bi aman bra dakan lugod. Isor bra morom gurese
naga takangi kuisna kwa nai. Konbra itu kam kuribo. Ami biswas ase Konyak Baptist Churches kambra itu laga kam bishi kurina ase. Hoilibi itu Jubilee pasorte ektam thamadam iso laga kam kurubli karni moi honorat kure ase. Kili guli to haraina cha mano bishi hoy ase. 3 number day Jubilee pasort biswasi pilak disciples panabuli kujis kuribi naga kubuli manase. Biswasi pilak to bishi ase head counts kurubli karni do church under the pohakan matha kurubli karni do bishi ase church members kan do bishi ase de hulibi disciples nohoy Jesus Christo laga bichi di biramano do bishi komdi ase de. We are Christians, but we are not disciples of Jesus Christ. Am I right? Itu karuni, achi naga society do sabido, isor laga disciples kan laga jibon niyom dui naga sina na isor laga bichidi niberagan ase. Aman picture doktam clear ba diki baya ase. Jar number D, ami kubuli monjado. Jubilee pasot, Konyak Baptist Churches to church program sulaula churches nuhoy. Holibi, haray dakya atma bisara munduli hobuli karni onorot korease. God calls us to be soul winners, not church managers. We are not called to be managers of churches, but we are called to save the lost. Bangs number day, our last day. KBBB, social concern di Mundiena Kamgorola Association. Achi Karagurina se. Holibi, Arubi, Takat Tangur Dina. Aji social concern di mundiaula akpare guna jaula association ekta hobule karni moi honorot kuruli munase kili guli do aji Konyak Baptist Churches laga awas to bishi important ase abni laga awas to mamuli nohoy aji naga manubra bisosi bilak bra abni laga awas huni buli munase aji Nagaland Naga society di social issues pishiula huina jaula homo ekta di aman dakin nase. Idu daim di aman atma di suku kulina. Social concern di aman leaders hobole karne moi onorot koruli munase. Konyak Baptist Churches to Tosman ahia daim di awas ola churches hoboli karne sista kuribide kiliguli do aji aman osorde tosman be shi jama huina se aman laga lora swali kan idu tosman kamra murai dia se de idu damdi aman awas nolaina dagili do next generation do church di ahamano natakibo idu aman karne bishi tangor concern ikta se Ami conclusion day, idui kobli muna se. Amar, Konyakan ki, isor morom kobor, gospel, kondu, ani dise. Ido, ami au mano lokot, American missionaries para anina dise. Abunibi, kongi, ido, tibo. Kon manol aro, kon chadia bilak ki ido, Isor morom kobordo tibo. Isor laga kamdo rally race nisina ase. Biswas laga joido. Bishi chadiat ki bishi manon logot aman bas on globally korne bishi important ase. Idu rally do prithibi hit no hadak idu rally race to takibo. Idu korone amangan alshi no hina ekdam Isor laga kam kurubili karni ami onorot kurese. Last day,
all missionaries kan, evangelists kan, pastors, aro women leader, choir masters, pishi ahina amar Konyak area di isor laga kam kurina ahise. Itu kam kurina ahadam de, kuno ba bra, isor laga kam kuradam di, chanina nulido na janina, kuno ba laga sentiment heart kurina takilido. Aro isor laga kam kurese kuna kuradam di, kaldi kurina takilido. Ami laga pioneers, missionaries, pastors, church leaders kan kiman John Konyak lende ahina kam kurese. Tangan sob lagan nambra ami nan lokot map mangyase. Kuno pa chokombay dina takilido. Isor laga morombra map tibide kuna moido sob laga nambra abnangi map mangyase. Isor laga kam tangur kurina jaula association do KBBB Jubilee dibi kuna moido kotabra abnan sob ki honor kurese. Amen. Bangjüm Pabu, Tiabu teman Teihtowpu, Executive Secretary Wuyang Künpu Konyak, Bumeinok Pastor Lan, Suko Winyu Lan, and your speakers, and your all the delegates, awang na hadaw hibak amay yan amay Kahwang Noman si siya may yung lakjing na se, pa tambujing na se, Kahwang temiyong panang, anyo daw siyang tinok mo po, Jubilee salam hadaw chay tamnang. Awang na daw ihubwa, hadaw platinum Jubilee, yung may namno tampu Executive Secretary Wuyang Mission Center staff lan, anyo organizer lan, noman muy lan de congratulations hadaw pa tamnang. Nyih sububa me daw ihubwa Jisu Krista pungaw amay menme Konyak sepechempu 75 years mo ibu teman dia tini celebrate na menang 75 years so me teman hanghi ba yapan mengo hayang tini teman hanghi yapan mengo nang chame te nyoha hadaw Jubilee teman Taitam leng yang hongle mong may lokalay bu isigama haying bu hadaw hongle mong may sama solak yiji solak se tate hayang boy hadaw Jubilee kaya teman jing ne hangki yi ongonang tuiso ala jing ne teman te lang ngonang se hadaw te se hadaw idam nang anyo lem subu ba me teman hadaw ba ya pan ngui lak jing ne chu meng wan teng me chong ai lam yenang wan he yang yenang yong sang bu ya pan ja me Kahwang sau san oyin ocean yong pan na pai sau san yang ki hadaw alek tinyi teman ngi nang tau jing ne tau I hu bwa hadaw lan pan na pai yang bu sau san yang bu hadaw iman legacy teman value na meng yang iman the Bangjüm Pabu iman Teihtowpu jende ngolak wongpong haga ngok kamanak si iman yahau teman de mong may lak anyo
Kahwang yo teman de mong habu ngoklak se hado ihuna. Beli sebuah me KBBB ke ma paibu tingi 75 years ngoinang. 75 years sa ajeng habu yici. It's a long years. Hama teman ating lakpu hai. Teman katong Nyoiching yapu yapan hangi yapan matai nanggi. Hado teman teye nyau lakyang. Wang piang tai bu shin teman ating lakpu yapan teman tuiso kong Künpu jailai lak wong pong. Yachong ba nyene ngopu hado wa anu se teman de Bible me iye ngonang. Hado me nokpu pai nanga kata ameng hayang jokpa kata se Debu or Puibu, hado Bible me temana Matthew 25 me tai gama temana hado ngi kelak. Konyak katong me Bumeinok atam jamloi yok yisang buya pan mengok bu temana ngi nang. Tau kai tau Teihtowpu. KBBB weipalan pastor posting pa bu sana yijibe. Alam lili me may guide na meng lak wong pong yang. Bumeinok atam yok yisang bu ya pan me ngok bu na meng ma. Hadawa imjing hadaw Bumeinok sa sang si yiji. Hayang boy hadawa KBBB anyo chatali teman muilan sang si na meng nang. Tau kai Konyak Bumeinok lan jam sejong lak jing ne. For uniform growth, Bumeinok lan resources KBBB kaya may layang namnoe apakan me hanghi hangshin wong bong na meyang nangki hadaw may namno kama jam se grow na meyang bu jam se jong bu Bumeinok ne Konyak jingyu jing ha meyang kalak se daw hadaw I damnang taw kie mu Bumeinok lano KBBB wong bong wong nang ang lak jing ne yui Bumeinok hanghi contribute na meyang lak se hadaw Teihtowpu pai Bumeinok li leng kayo se hadaw I damnang agam ne taw ihu wa tinyi bu chume katalan chamba phang me yungo hu tamahan bu de leng bu mai nginang hadaw chume Konyak tinyi bu kie Bangjüm cha phang me chi so manyu sipasalak jing ne KBBB hai Konyak lan yoy nilan pawatik pu man kai se hadaw nan pheng atamnang Kahwang hadaw Jubilee kai KBBB hai Konyak Bumeinok lan anyay moy mansi. Thank you. Wangsam Pabo, Tiabu Sochingwonyu, Yes, a Wayang Bangjüm Stablan, Ano Jubilee, Convener ba Wayang Planning Committee. Dia teman pe kunyong ngau lai lakpa anu speaker lan jingyu jingang bo nyium balan heng delegate lan
Tahu yang dinok wang peng tinyin menga mong mobu KBBB Council President hian mengobu gibu jim jim ngobulan kong kumbu man ma Jubilee mong mai salam akung da jaya tamna yes pada dawa ngaya me biang lai yok lak yang setana po dawa idap kun yang ke hayang boy lai hilai ok mananga ngau yi ya boy nang thaba bu hibang ma yong sida hau bu maya suja hi iwa adawa kadang awici Kahwang ada Nyih pu takatin kong Kembutia do akung si sama yong do ma melak sa muli hak jang ha hunga Bangjüm tak puya si gua hibak lawa tak puyang sa leng melam ngok bu ci ba ngai mai ngok bu dia ada hibak Kahwang amoy man jina Kahwang da manyong panang Anio, Teihtowpu ling balana, Council President manma, Kongkumu manma, se Teihtowpu ada wahau jena, anya ina manyong bupanang yang Kahwang muiman pa. Konyak katok katalan, tinyit pemenga sisau ma, yenmok yapan ma ngok Teihtowpu Teilang Englang Sangpan Singai Jingni Jaja Yingi Ok Di Sing Ok Sinya Wong Ok Bumkeng Wong Ok Teihtowpu Teilang Ok Jingmei Nang Bang Ok apa yang Kada dabua Taita Cuma It yang Vida Layang Taita Lakju Seta Kambu Anong Bua Yoi Teihtowpu ki yong ba it yang lungwang nao mai lana vi da lai wan da ong ha che an ong bua ka se yo ong hit bum keng ma nyam bua ma wi ba da nyam ka si da nyam Ngeangtüp dan Nyih, lungwang nau me dan Nyih, ye po ok, haga ye sab ye jam ok, Konyak se menui nang bangok bu, bungau amai bay buah dau kong kem chang tayang jing mai wang mai, hayang muheman, hadau ye sab jam lak, Kahwang demanda Nyih pu yang teman dah mueman bu, hadau Kahwang teman tak pihak, hadau gibu cumai wan ma, ya apa ilak cingna, nanwin balan, sangabong balan, ayen pa balan teman tak pihak, Konyak septem kangsel siang Konyak katoka. Konyak katok ma mengbu wang lam cahai ngolak se ngau kiang tem baca. Hadawa kata ngau wajib Kahwang hadau teman puyam payam dah hadau juta pawe. Iman hadau ngau kiang Konyak katok ma mengbu wang lam cahai ngolak alau pangai ayong ngolak se tambu ngau kiang pang ma saadung ya Konyak Bumeinok lana hayang Konyak Jingyu tahun ma alau catli ngob yom nok ni adau ki bu sabajam bu akung ni lem siyenang ba Kahwang li bu chat Kahwang mueman bu chat hayang teman chauda adau ki bu linglak jingna siang bu balan pajelan Susan balan tu mana tak biar. Iman dah Kahwang ngau dah pada, meng buang lam capang ma Konyak Jingyu lak sibu, saadung ya ada sayang
atok among kong Künpu ngonang hayang boy sa dumana tailak nga sa de yung ba daw ju da pai de jing mai he ya shi do wi ba yanang ka da tui win duman chen ma jing mai ya shi de wan da atu na meng lak ya pai bu ju ma semalam bi ma tây talak kan ding mong talak ado Nyih ai bak te pai ngoi nang sep chem council kaya tambu ngau kek cha ado ngau resolution cha pai te Nyih te ngoi Kahwang at man lam wei Kahwang da manyong pha ayang ado te Nyih ado sep chem lak ching na KBBB staff plan, ano planning committee, kanivene wayang ato committee member lan, nan pabalan, numan nan winna, ayang ato Jubilee mo ya lak jeng na, semalam bima nan win bu sang bu kaya, si may yama jam nang, Kahwang numan da mo man kelak, Konyak pang jam ma. Semalam bima tuai nan bu Bangjüm jana ngok pai bu hadau ngi balan hadau sing balan acing hai ngok no ma bu susan balan sangabong balan tuman pai tia yenang kada matui singaman bu matui ahui de yin ba Konyak Bangjüm ma hadau susan balana nan mi ha ba cha jang cha Konyak Bangjüm susan balan ha ga susan pai bu Ngeangtüp tai seng bu hang hi mi so ngin ngo si banga halan so chibu ha ga sang bu ha ga ngo bu sep jem bu teman hadau Bangjüm ja hayang boy sa mu phai naw lan ha ga chu me wan ma semalam be wang we hok ngok bu ya se te kelak ada Kahwang lam we ya dia dong we Kahwang lam we bi nge wanda Konyak jata Kahwang li bu jajang Konyak ka dalana Kahwang chun bu jati li yang je semalam be sab jam wanda ngi pai bu tu mana do tak pi Konyak Bangjüm da bai wanda Teihtowpu yenang, Teihtowpu ba dai heng boy. Lingin nuôi ya ba cha jang cha sư san bu ya phan ma teu pai wan da ka ngo yang ke. Teu Bangjüm le tai Bangjüm pai wa naya cha to lak. Ma to lak hi ba naya cha to lak. Teu ado agak yang ke hang Kahwang te tong yang haja ma bu to te lak ai ba agak i te yang ke Konyak Bangjüm center da hang go ye te ba hang na nok nau ba si se tuman ba tia Konyak wale lak ba tak ta reven pong sin i NBCG jenen jigin ngo wanda Indian President Prime Minister Nyih ka pe kai ado chandra hauna si wanda ngina au phalak i ngin me tu bu sim ga i ha ka chan ngin jing na mong da sang hadau kan maka dang onang hadau ma Kahwang onang si jing ba woi lia hango chi sa ka dong yu ka ta lan ki hang na nok na ba si se i da do yang Tumi ya wanda iya tawa yok nang ok ja tawa governor he chief minister Nyih woi be nang apai kai siu prime minister president Nyih pai yo ada wa tumi ba ma men mai alak jing na alo ba jing ni ba ada Bangjüm ma
semai bu ya phan ma hanga no in ha mi da hanga tu na hawa se tai wanda adu ngawe sa mong mai te be Konyak Bangjüm mission center ma singamam dalan wang mana kunye ngawe lak ching na mi jat mi li de tong yang ha Bangjüm jam lak cheng elaka ilak thaya kunye lak jam lak sama bu tuman chou melan chang ngo yang ki sa wang mana ngo bu Kahwang mong bu ki ado Bangjüm hayang ado cha te li we lak ching na singaman balan hayang chou san balan da yupato dong nang Jubilee planning Jubilee man ngôi bu chừng ma ngõ nang wang beng tia chăm bu yom 75 man ngôi bu siong se ngõ nang hayang boy nang wang beng man ngôi bu num chừng man ngôi bu ba bi ang da Konyak Bangjüm ma wang beng tinit mga ngôi bu ado tinit mga ngôi bu kari ma nang hayang ado sot nang ado lung melan ngolak nyue ja si rum sama dia moilan chonang sa ji tu mana lung mei ki ngawlak hagaling lak tum jinga tinit mga wang bang man ngoi ja sa awo yi lak tinit tai da ma khong kumbu umbu tu man tinit mga wang beng room da hadau kari da oma da bu teu khay asung wanda teman bu balana hangi ba i de hadau ki sama lambi ma yong te da pa ope na nyawale ya dai lak ching na ngau ting tui ting heng len ok pu cha cha da ameng mun bu phai ado Jubilee phai ma ling yi bu chu tai bu hayang ngai ni hangi ba ya phan pe lak hadau chu tai bu Christian ayen hayang ado khung tap na tumana ado ya tàu ôm nuôi ôm lắc ra sa ngao ý lắc tu tàu yong lạ wang ngay em chừng đó ý bỏ cái yong hậu lắc sẽ tẩy bu Lan mà hàng ngô tầm ta yên nằm ba hi bạc lâu lưng tàu ngay em ngô chừng đó thì yong ôm ốc lại ha sẽ tẩy bu Kahwang sắp chia tàu ôm chừng đó tàu số nợ alo tai da mu pang bu khe ado ina sa ji Bumei lung mei nyulom ba lo me Bumeinok hang akhung tumana ka tai ha o len bu ni ai bak ki je be sa ji ta wa lung mei khung nang ta wa wang beng tinit pe nga ngoi bu khung ma ta nang sa semalam bi ling wanda ngawanda hang te wanda chai bu da neng phat ngi da neng chu ni ba asong bulana hangi ba lam hawa ling chu na sa dong ya nam no be hado mi chawa chong bu chala na sa ling so ba na ha jadali semai bu ba ma ling chu na we ke yo cha mong mai bu ngawan ga sono itam nang ngawan da yuwang yung bu ngok ma numana tinga Kahwang Konyak Bangjüm da moi man da
Hello, hello, check, check. Konyak ya tu sâu mà thơ mà bu ai pa yam la ang ngô yơ sưng bờ ngô ơ bay bu Krista wang lam ya awang bu mơ cha hai lo nơ wang yang mơ bu wang ai mong mày ấy yo mà tơ mang sẽ bê chém thơ Krista đang bên phong mơ ô bu ơ yong ơ bu mày thơ vơ mong mày ngao vâng ưng vân nơ ô bu khao cơm trô nơ sau ý tơ đại hà hoàng nhi ôm chừng ca thong mấy mờ nhoi bố cô nhắc trà nào mây trông bố trà cả vang môi mà như bố mây lâm mây trông bố chính nè Kahwang men yong mơ nam pui su se yo pa mong mai e yong ma te man se pe chem te Krista dang pem pang ma o pu e yong mày thơ vơ mong mấy ngao vâng ưng vân nơ ốc bu khao cơm chô nơ sau ý tơ đại hà chừng mấy tay can pu ya ơ chấm se sức bất xa na lang pu mà nào mấy bất sơn hoàng hay ngồi pu y thế đại hà yong na te mang se pe chem te Krista dang ben pang ma o pu e yong pu mai thơ vơ mong mấy ngao vâng ưng vân nơ o pu khao cơm chô nơ sau ý tơ đại hà Kahwang may man
First time moi isor ke thanks dia ase. Aru yate KBB Executive Secretary Taipura loi gine amar center staff. Aru speaker. Aru Abambra ha Executive Secretary loi gine Sir Khan. Aru amar Konyak Pangtam Bumeinok Association bra kiman jo nahi gine ase. So manuke on behalf of WBCA Wancho Baptist Church Association namte salam jonai ase. Konyak Baptist Bumeinok Bangjüm KBBB te Gana gabo karne 75 Platinum Jubilee te bhal homo ekta diche. Indika khobor na sat amakan pathana kori gine thaka nisna ji hai paise. Amar Konyak aru Wancho bhai kokai ekta ase. Kokai bhai ase. Aru hodai apni blak ke bisas kori gine amakan beshi mon dang hoi gine ase. Aru gana gabo karne mata karne beshi khushi paise. Amakan WBC pra 19 John ahigina ase driver milai gine to amakan Wancho pra gai dibo gana tu Jubilee la gana tu amakan kane pathana kori bidi taki bi koi gine iman koi ase. Thank you. Kami
numan moilanda Kahwang man ma Bangjüm panang anyo numan mission field ma yong mai bu business mang puneo anyo Kahwang man yong puneo tuman je mesi se nang tu kai numan pong ku buda jiso kristaman ma je mesi Kahwang la Yashanyali kan bu hado tai do lak chingla sa jawa sa teman phai jawa ilak lai John a phong lum a liang pan mawak kai pan manyet John chapter 3 verses 16 and 17 hang jingna Kahwanga kada nyu hada haga kan bua eujina ida atang lak lakai yamala yang koi cinda bu ayan ngolak jingna ye yoi halum ha hang jingna Kahwanga iha kadong ngau phanak chingna yechi ha boy I kaya kadong yan nak chingna sun Kahwang ngau kaya moilan moiman pa thank you Shall we all stand up once? God is good. All the times. God is good. Kahwang menang. Cincin deh. Very good. You can be seated. Tayo percaya kan? Let's pray. Jauh bah Kahwang. Hebak lau leng. Haro Teihtowpu cingna se nang da yopa tanyang ki. Anya ini nang sama dia nang ngau lakai. Kahwang nang da nap cai ya cai. Ngau ya kai se tau tong bayang ki. Ngau lang ngau ngang nang bayang ki. Tau yo mabu. Ngau ke ketam ya yang Jubilee etam. Atau platinum Jubilee dah paibu. Konyak lan pai tamahan lak senese. Atau acau liang chong ma nang sampai yong pai. Nang ngau matoi nan natadam kai. Oh Kahwang, wang tang yang ngau lang ngau. Nokuwa Kahwang nang atiak kai. Nang ngau cai lak cingne. Sisau me cemeta ngopuk nang Nyih Ye mai meto nyai ngonang se ayah meka ayah mong chang tau ngi ngonang yang boy iman tu nang wong ala pha tam si anio nan oklak ya iman tu paine tam do nang au chailak kanamong nokuba Kahwang nang ebetam pa daman moy lan tang ma Yashanyali pu
Jerusalem pai bu achau ya Holy Spirit haru layang teman boy landa meang hana tamyang wong nang na tamyang nangau akek chapong pat jayang apong tau ya yang moi man na tau ki yang yui jingdo yan tai ne hajanap yan Taiwan de dia bu ngau hung ho chapong na tu mana sangnya ka apong tau sing ya na tampau se yang tau ngau ok sing ne nang som ba de nang wong ya kayo se to man yani ba Jesu Christ tamen ma coba kang dia puai tola na se uba nang mong ai yo amen to cinta wang sempa ang bu banyak Bangjüm President wang sempa ang bu Executive Secretary Reverend Machin, Platinum Jubilee Convener Reverend Dr. Bongpa, and most respected Secretary General of the CBCNEI Reverend Dr. Marak, most respected Speaker Reverend Yamyap, former ES of the Konyak, Bangjüm. All the delegates, special invitees, VIPs, dignitaries, and all the believers present here tonight. Naman kong kumuda, daw hayang atinok mabu, anyo, Jumukitima, Konyak, Bumeinok mabu, Kahwang yang salam, cai dam nangki. Bangjüm President, Reverend Yoko nanga Jumukitima, Bumeinok Pastor, tepai show te nangki, hayang moy man ngopui, ngai ni pu, hat me, tu mana Silver Jubilee, yalang onang, yang tu Silver Jubilee tebu. Planning Committee Chairman ija tawa. Tahu cingna tawa. On behalf of the Jumukitima Konyak Baptist Church, I would like to request all of you to pray for us, to support us in your prayers. Hato ihunanggi. Konyak Bumeinok London nga kata limpong takay si itibu. Naman anong galak sa tumana taan ngok kaneng. Hato ngawla no. Naman na chay damnang. Tiaya hipa ko hakanang tayo. May yang strict na mga preaching formalities. Hado do follow na mga yung wala kaya ngay sisi tawte nang Ano atapabu ngamuk. Hado ngamuk ko loy siya may bu ngamuk siya. Hayang boy akan dah, tahu kan bong tu akan dah, tas nemang ne, hay ngai galak, gemma explain nemang ye oklak, dia hatu matau yong buah, numan dia, traffic police kia, tahu kau tak tahu, si ibu ki, kau ngau hak ngau lang na ngai nang, hayang bioi, 75 years ngui bu. Bangjüm cakai yang tahu mu ompu delegates participants lan nemang bucing ne numane tahu ca ibu dah alam nyilim mesin ya doktor ba tahu ni ibu ca se mong tahu ya galak se tahu ting lakpu ayong ngonangi menya apa dia sa sisoma Kahwang kau ibu Yashanyali, how yang ki? Tahu hangi lai iraksi si itu pa, dia ya ibu lai. John 3:16, hado cama Bible tebu mongjang kai, no. Bible tebu mongjang, hado kan mabu ngawlak. Hayang ngatawa teman team, ano pabu ngamuk, hado direct link ngo ngi bujing ne
ire tau ikai se phayang gi so san yu ibu jing se yong mong mai bai tau kan pong da tau phay ma la yelak. I'll come back to this passage little later. First, tau tia Konyak Kristananda ihu bua. Number chame. We live in the midst of nations like India on our west. Wangi nyipching yikoma India ngonang. And this is a Hindu nation, Hindu country amai chang ngonang. Country ayong chang ngonang. Anyo tau pai pine, tau pai nekamu. Bangladesh ngonang. Hadawa Islamic nations. Ano tamane yaksha yekoda is wangi ongjing yekoda like ma on our east Burma ngonang Hadawa Buddhist nation. Ano tau ma puja achinga sijai se on our north yam wen kama tau kan bongma Nepal ngonang Hindu nations. Ano tau kai yaksa yekoda singa join kama China a communist nations. Tamanda iman influence nemeng laka o ham ngonang no. O ham ngonang. Hayang boy Kahwang sipsi bu jingne. Taman hay yishing bu chaba. Kahwang tamanda chamloi kan bu jingne. Hatolan country ye taman the influence ne yemeng ba na angyang ke down through the centuries no ay yising iman ya boy apu pa wanglam hangi pa ngoya pai atama yong mai pu atama ye mai pu tau ma chonyang tau ma chot yang Konyak kempa yang ke kadong nyu yang taman kadong nyu yo taman yang hasinbu country ayong teman na ikon ngoyang imana teman yingi bujine teman tang na yung yongo Jia, how do you think about it? Kahwang taidam hado chatili pan anglak hane kahwang taidam hado kan ma alo chalinglak hado ngopuyang se enying ke atinglak pungonang Bible me pes me yang laiwande tia tokan pengumuman se ihunang di hado country lana yong bu country alanglan shangonang hayang boy iman culture hado yo teman de influence na yemeng iman ching meng bu wanglam yo teman de influence na yemeng teman de yesha ano iman ching political ideology hado yo teman de yesha. I'm so sorry, people like Dr. Marak and our delegates. I need to sincerely apologize to you because I'm speaking in Konyak common dialect. And our Wanju friends also, those of you who cannot understand Konyak dialect, please bear with me. Anyway, here and there, I will also be using English sentences and vocabulary. So you can make out what I'm talking about here. No? So, please bear with me. Ibu kia taulan culture, taulan political ideology, teman dari sah bukai, no. Hatulan culture sah penemeng, hatu kibu political ideology, teman dari sayang ngop penemeng, hatu lengi lagi jong wana bukai no, hatu meng lagi jong wana bukai no. Ano taulan wanglam, meng pu wanglam, teman dari sayang ngop penemeng kama. Jam hangsin wan busi. Hayang boy teman da tauin wangyang wangni ya sak na ya tamba kawanga pana angpu hebak jame. All the way from America, from the other side of the world, American missionaries land. Revival ngaibu, jume. In the second half of the 19th century, haki chai ha. Hata revival Amerika ma ngai bu hebak ma ngai bu missionary land teman kak doktor payang
Northeast India dong yang ki like Mile Bronson hado Arunachal ye khau me taman Konyak Namsangya village tau dong ui bukai sau ye mai be e ching mission tau ye khau me ye chong ye ya ba yan lan ta yang ki hayang boy sau mai yang Dr. Clark reached Melongkimong village, our area, to the land of the headhunters. No. Kahwang sipsi kaya, kahwang Nagaland da chamloi kan bucing ne. Tau kan pong da payang. Konyak. Hak kahwang taman nai ko ne o hama tuiling. Hayang biu tau yingi bukhi taman ya. Wang yang mengo sungo pucat. Ado chata. Ameng yingi amayo yingi. Yubi chengo apong ito. Completely isolated, cut off from the world. Hak ngo pa ibude. Ini segama Namsangya village paya. Melongkimong is very close to us. In a day we can go there and come back. Taulan tang do payang yo. Apu numan tang da pay bungalan amaya si teman yam ya okha bu tau yam ya bu yichi. Hang apong ito bungo. Amerika sasa bu ong bu. Au ka dokter payang Ano au ka dong mo ngo bu missionary lan naga ka to ka yung fertile land for the gospel. Ani England sang phan bu ba ngo pu ya. Hayang bu alo wang lam lan man pok bu kai. Allow political ideology mancha bukai, allow culture influence the man meng bukai. Hatewa alayang kayang pong manham bu kayang. Tau kan pong ma missionary toiling lang onang ki se American Baptist iwan de. Ano ma shun bukai, shun bu au impur ma puwa. Ano cham jenubudu do missionary lana tau do tainetam. America direct ang kami field do cham shown in missionary land. Tauki medical doctor de ngoi se ong bukai. Ong yang ang kami film. Tauki nyau lai kawang pungau nyau. Hatauki itau pute tau pa ali. The seat of the gospel. Hatau pa ang kami kau ma. Reng ma da pa chai. Anio zeleng da tayang cakasang da tayang. Tauki pa chai taibu. Abam through the works of the our churches and our Mongtang, the gospel came this side through Tamlo village, and from this side, from Tamlo side, it spread all over Konyak area. In the same way, from Abam to eastern Nagaland, Kong Kumbuda Ongbukino, had the gospel, had the Pungao Umaya. Mi Bumeinok ko lưng apay bu, damano tau lưng lak ng ay bu, tau ka da talak ng ay bu. Apam executive secretary dia teman pay umungo nang. The story of the Konyak churches is the story of the mission done well by our churches and our believers. Chia. Am I right? Yes. Tau yang mo? Tau jing ne? Konyak katalan. Taman chay now. Tukpalan. Aulan. Iman tuy may yipilak wongpong. ABCD iman nyaw pa buyang. 1 2 iman nyaw pa buyang. Yum nong may hem hakalok lakaja so iman nyaw pa buyang. Iman may lakaja so ibu jing ne? May lakay, ya may lak, apong o ya tau pute, ating lak, no, may kalakatsa. Ibig na, ya bo, may boyo. We did not know, we did not understand at all whether the gospel will be good for us or not. But our evangelists, they came and told us, it will be very good for you. You will have many blessings. Just believe and accept the gospel. This is what they told us. Haki ibu jing ne, hatu bunga umay ya buyang. The story of Jesus Christ, hatu story ano, is so powerful.
angan wong ngọ bu story ấy chứ alo story ki bu ye chứ tao chừng này Paul i bu yang missionary Paul writing to the Thessalonians, the church in Thessalonica, he said, the gospel did not come in words alone. Ngao sahama pai bu ye chứ hado bu ngao me ya. It has the power with the Holy Spirit. Haki bu kai hang ne hado power cha hang ne bu si. Jin dok de jin hado Thessalonica area me hado Thessalonica city sai chứ hayang Asia Minor me well established Greek cultures, Greek civilization influence meng yang pai hayang Greek religion tao influence meng yang pai hado set up Bangjüm ki bua tao ko ngop de yang over Krasa cheng ngao ya bai hawan de tao không có mua yai dai bu kai no yai meng bu de tao chừng này tao muốn ngọc bu Catalan này à Paula hi bắc lâu hạt thôi mà ăn bồi gì mấy đặc yang cho bạn mà xuống nó yang con có một Christian này yang cầm nó yang cả đông nhiều lấy cái này gì bu yang hạt đâu là này à Paul and Barnabas no Timothy yang này hạt cái cuốn nhau ta bữa đó chấm lôi chơi lôi tài bữa đó impact lôi sinh ai bữa đó result lôi sinh ai bữa đó chơi lôi bu lôi sinh ai bữa đó Alex lôi sinh ai bữa đó Bumeinok lôi sinh ai bữa đó first class church, the church in Thessalonica. Paul lôi sinh mong hạ bu Bumeinok cái gì Bumeinok ma bu yo mà lưng bu Bumeinok lan yo mà lôi sinh căn bu hằng nè Kahwang nhưng mà ya hayang nhưng mà ya Catalan nè Kahwang ngau lôi sinh căn hayang hạt đâu bungau mày hạt đâu bungau mày mi ba trai tại tâm lắc trên này lấy sẽ lali bukay Thessalonica Bumeinok Catalan. Konyak Bumeinok lan hatu umbu ko bilang onang buyong. Ibu lili ni ji ilak pekrono sing la gongpong Thessalonica Church, no church in Thessalonica. Lois active na meng bu missionary church. Anyo atau preaching saya ji hayang boy tui mai. Preaching and good works went together. No, chăm se tai bữa iman Bumeinok ma. Teni Konyak lan chừng này wong bong nem bu hatu ni wong bong nem nang cha. Wang tang ta ong lak chừng này, wang tang ta ong lak lam yam bu hatu ma yong sang yak lang ngai nang. Yelak pe ilak anyo hatu ka dong nyum ngo wan do mo hayang hatu resources hangki kema teman ning teman yapan ma yang yong lak hatu yam lak hatu cham loi akeng ne meng nang bu teni platinum Jubilee ya yang yebu teman Bumeinok me hatu ngau chi lang nang gi teu Konyak ka dokter jing ha ma bo te kem ha ki tenanga as your missionary at large no kem de gi ngi ok bo no wang tang ang jing toi shau jing ne hatu ya ha yin yi bu lam jing ne ka da la ne yo ngomong pha bu yang kan buyang lưng hunang ki hibak pa hunang ki hayang biyoi iman da pang bu chang hunang ki iman da wa pa bu chang hunang ki hindrance iman da hindrance na meng bu hinder ne meng bu hangi si kama poverty toi nan bu yani pa hu si bu yenang bu jing ne ye pa bu hai hapai ma pa nang ki yo teman ka dong yu ha ying ma sengin ma economic foundation may lako Bumeinok ka hakat lưng đâu hakata lưng haki đâu hakata ise har không kambu hado Bumeinok ka nhiều lắm ngay nang ki Konyak Catalan Thessalonica Bumeinok ma Yashanyali Kahwang tôi lưng bukia Nagaland me lang sang pan bu chu me tak klok ong yang tau pa gospel pungau mai pha bu te tau da chele bukai no government law pass meng yang lam lưng bờ đê kada mai meng bu yichi bờ đê Kahwang ngau hayang it is by the word of God hatu Kahwang ngau kai kada amai meng bu kai the Naga people are transformed by what only by the word of God sao even now also taman lưng yi laka
Kahwang ngau kai nak si helung yelak Kahwang ngau halak halo chamlui wongpong na menang Konyak churches chingne Konyak Christian land chingne Kahwang ngau mai halak wongpong sa tungoi se temana Kahwang ngau ma yala mai man yu bu khung na ngonang ai haking inang gi problem tau yang tau chingne apa executive secretary bu nominalism meng ya sing kongkum meng buki wang tang dong lak au sing ngonang ki sing ma akya kang sin ngai lak hi no teman ini yok bukai wang lam deba yan shu shen bu hayang boy ating pa ya phanda pai Kahwang ngau mai sing manya okbu ya phan ma ngonang gi Konyak churches tau jingne Konyak Bangjüm jingne hangki yong ngonang gi yo sa aning nying ka toki tainang hakia teman katalan yo Konyak katalan yo Kahwang nying maya kunyo palan nying maya Kristen ne meng kem pai Konyak Bangjüm noi ling yang 1951 is it 1951 wakjing me mission center app yang akung wang pu hado ong after 30 years of the existence of the Konyak Bangjüm as the first native executive secretary. I came here in 1981, April. I took the charge from Reverend Kichung Ao. Tau take kama history me, Bangjüm history me, hakan yan kay siya to, payang ki. April 12, 11 ni ongbu. Hayang we April 12 ni hado sa MDC ngok bu nyoy me, Mission Center, yum no katau ngok kay. Tau ma munton ma bu Konyak tawai tawak ma bu layang gi tau mana handing over taking over hado service tau mi yang gi ya yang Sunday morning ma sabu yes ngok bu nok ma sing ha bu tam nok cha uyang ngo yang gi uje ting nei tiger cha ka dong na myang de gi e Konyak Bangjüm sanga so shi bu ngi bu jing ne anyo Konyak nau shi cha yes ne yirak e bu da anok jenang bahang ngok ne ngen haja tapan ya layang hang na lai be no ha to pa yonga se tai si bu de haja tapan tawan de bu haja tapan jama sa bu about 60 lakhs no to ki ngai bu khai ha to be is nok wi do si uje ting sen engineer de nok wi na tam tau pai wan de ya win tu takapam man cha be man tak be hayang bu nok pa so dai châu gấu lưng mấy bà man cho tôi cha ra nó bay buồn nhá hay cái ngọc buổi 12 April ni Sunday morning mà cha ra so yang ai club yang tàu tây bu tàu all the way from Maharashtra a recent graduates fresh hang ngồi sinh bu ES ne sẽ hay cái gì bu cái Konyak có ông cái gì đang bu Reverend Kichung ba hat pa lip e ati lop letter nyan bukai tau convince me lak chine tau da o se yang tau ongoi cha sha handing over taking over register cha ayak ta pai bu ne yom nok yan yang tau tai bu atni yi ya poi ngai nam ma pa ya hat pa cha nyoi lak Reverend Kichung phai heyang Konyak Bangjüm hang ka kem pai bu si hado tong lak ani apakan tai bu melak si hatu sing ya lak sete yang hat pa ja nyoi ne ong si bu da tau ni yup nok yan ngai bu e mok chong de dei ngai sia ha do yo nga chu de mong sang mu kai hama au wi bai ngau yang akung wang lak no tau nap phai tau tuition master dang da tai bu ki awang na reban man kap tang da patwin hang ki ha se tau bai mu chi moi na tang da tao về mà ako mung nhị tăng thế tao về mà Reverend Yang hay Reverend Manal nhị tăng thế haki phát cái game chả bảo nó tông office dân năng si đâu office man năng cái tao ăn đi bây số mà tao 81 April bay bu hay yang boy iman ini sih mah 80 mah hatu lai bu
muốn là 78 mà muốn ăn bài à các tộc qua passive hay ăn bui tàu development mà chơi lưng mũi gì vậy yo cái sang bui hi bằng năm yang bui chừng này haki i bui chừng này emano center mulano ton hay ngọ man lai Künpu ya pan ngọ bui chừng này tôi yo ngọ chủ đề mong sang office apu si itu office man nang ja office nia Reverend kijung nok mai ngọ bui cha si hay yang tai mo hang we nang bu khai hang we ya yang ai tao cha cho anang che tao ba ya phan ma Konyak Bangjüm apai ho yang gi yong discourage meng haki tao nia hay yang boy teni tao ayan mai ngowan de hado ma platinum jubilee ya yang hado center development meng bu hado ngiwan de yong ya santai nang gi tao ngang yang gi ngang yang history lai đi tôi mengi gerak tôi sai ye lak tôi lưng lak chana se akung wang si bu ayang boy tai lak NBCC nan yu bu hado bayang ke tôi chene Konyak Bangjüm he bak lo tôi ye lưng ok ba tôi tayang ke hayang boy NBCC ngo bu mai bu Konyak Bangjüm ching ne tôi tai ne ibuna Reverend yam te church phayang ke achung office e phayang ke office kong organize me yang ang bukai Reverend yam pay me Reverend tulong payang ke tao me Reverend chemyu payang ke tao es ngo bu he bang ma tao ching ne NBCC bu passing pha bu hai iman de passing pha bu lui mai bukai iman at passing pha bu lui mai bukai ko lo tao wan de lui pha ke tao NBCC general secretary ngo yang hang ne no man ching support Konyak Bangjüm support lui mai bu ching ne NBCC ministry uno ini si kama hasin chui ngok bote confined to Nagaland alone hayang boy tau hado Konyak ka dong tau de aw pa ya pai hado NBCC officer nationalized ne meng internationalized ne meng hado yang ma pen nyan yang Kahwang at yong chambong mo tu ling yang ge hakie hado mo bu ngai bu tau ko moi man tau yang ge anio Konyak chingne se e1 dio center bu executive secretary lan cha phai ma cha se apai term yong mai ngo ba jina se toiling bu hak mai bu cooperation unity is important Konyak katalan no hado yong important ya teni hado platinum jubilee jingne Konyak Bangjüm staff hayang Konyak churches no man cooperation ne meng pu no man unity ne meng pu tau jina se teni hado ngai bang hado ok yang 2004 pangbama NACN IM kunga naga consultation Bangkok ma meeting ayong nyagyang ge tau do umlo sina tau tayang bu NBC general secretary ne director of development ne ngo wande tau wande napcha Thai puyong Thailand puyong cha de heng bu ngau ilak chine se hebak phayang ge hawande tau puyong yong bu haki yang ge Thailand ka dong ma mai nyu ma ngo nang mai nyu a ka ta kari yok bu tôi lưng nang bu e bu hayang bu no mai nyu a tôi lưng bu a tôi tok phai khâu wan mai bu chine lưng bu cha mai nyu ayung da le do ayung ba te sin sin yong phai no mai nyu ayung a tôi phải xiong nang bu cha hayang tôi akung yi khâu ha tôi wan mai bu chine lok ka tao su ok bua hà đồ akung ye khâu sung bu jing ne si sau ye khâu kem bu cha si sau ye khâu yak ni ya alam hau lak jing ne no Nyih wan de hang ki ha ni mai wi mai no tao nai ang bu cha fran ye khâu a hang ki ya tok pa ye khâu ki bu cha e yang ki ha teu ba mong chang resistant meng yang ong yang ki Konyak no teman sau ye khâu de kem ne si ka mano tok phai me bulan local churches Konyak believers numan wongrang ka naksi Konyak Bangjüm sau ye khâu de kem na ja yo teni hanga numan hau tamya pai tau ke nganyo cooperation fullest support ngok ka naksi mai la ka jao se tau hato inang numan ya ne yi bua eso take home. What are you going to take with you? Take it back to your church.
unity and cooperation of the churches. Hà đồ chấm lui bông bông chứ, hà đồ ý vậy. Nyih su ba me, teman ne, umi apam ies pa ibu caya. Numan ni anying maya benemeng kama kawang ibu ya. Tahu numan sisu me, tadan yang cah eblak, yang tahu pa tadan na, au hiu pon na yaklak ibu kino. Konyak katalan, tahu himi yang ki jalan, cat ayong lan teman naikun ngonang. Teman ya tailak, teman gospel present ni menglak country ina tolan kino. Tada ni yung eb yang ang nangkisibo, it refers to these nations around us. Tahu sing ne, konyak chinalan, sa, wong senang se, teman ating lak pumo, ating lak, kawang demong humlak, kawang kan buat teman pai chin dengok kalak. Ano yelak ba lenglang ngo nang kajau mong tai suyo se chongbu chinalan de tau ibai. My second point is John 3:16. Hatu kan pong tau himi numan de iyang ki hatu Bible de bu mong chang hatu ma hey theological jargons, ngau kik yung nang pu, ngau kik cha explain meng lak sing ne. At least I will need 45 minutes to explain just one word. Word like God, love, world, begotten Son, eternal life. Hadu chama yung pu ngau kik sahagay. Hadu pa verse John 3:16. Is filled with this, heavily loaded with such vocabularies. Theological ngau yung sa to mo nang ja. Hasin ito ya tao kak tiya ya. Hipak yan ang buting ne. Hapoy. Tau cha ngau pua. Tau mo pu. Ngau kek cha. Love. Hado cheng man si ihunang ki. Alu de to ya talak to. Anyo teman Taidam de, teman team de, lai want to ngobukai. Celebrating the amazing love of God. Love of God. How to love. Tau ba ngau kek. How to a key. This is the key for this platinum jubilee. No. Tau ching ne, ay hangki bu ngau kek ya bu e. Ya balan yong shu ya bu. Ngau balan tu man ne, tau kan bong ang tau benemeng kama. I think we are failing in our responsibility as a speaker. To hato ki tay bujing ne, hato kita touch na meng yang to alo da jam na meng tailak. Tau kan bong ngau yang fai ano section jada pa yang fai passage jada pa yang fai lakalak. Tau kai lak na ote buo se no lak na ote buo se moilan na tikit tayang tim tayang sa si shone ikabu se tay kayo. Change your mindset, no. Hiwag lo yak lak yang sa hagaji. He's about to finish. Hagi ba mindset pa inuman na. Hapoy, do not miss the message, no. Hato message pa miss na taming yo. Tau numan pa ihu buha. Hato love. Kanbu si ibu tau kan pong. Among to hato box eb yang to unpack it. It will be again a huge task for me to wrap it up. Tau chine tau man tau kan pong ihu nang love si ibu hatu kanbu si ibu ngau kek hatu ngau kek alum yang konyak ngau ma kanbu si ibu hangti si kama tau ni ibu cha se hatu ngau kek explain meng lak che hinau yen nang bu ngau kek ya a very lonely word hayang boy over Greek ngau da le lakai Greek lan ibu hatu love si ibu tau iman ngau kek beli ne ngonang bu Greek ngau ma ngau kek beli ne awang pa ngau kek kan bu si ibu tau de philia se nyang nang Greek ngau ma philia hatu tau friendly love
simba ai halan simnyu ai halan yesikama ai pa simpa tau circle mà chun bu ngao philia se kama haki bu ngao ke yang kan bu si ya boy tau circle mà chun hum bu ni si bu ngao ke green ngao ke ka storage se yang STORGE storage tau family love noksa new ha chơi nào pa ha hake sipachiman de tau ba ngao ke chun yang teman taikan ngola ka chau teman family ya si bu phai taikan bu phai ngola ka chau si one day ya tau ba stores tau chun bu yang ma filia ye chi be he filia chun bu Konyak national simbalan yang tai si ngoyo naman football team volleyball team naman school cham nyo palan taikan ngoyo si one day ba tau filia word chun bu yang how family si ma stores si bu tau ba ngao kek chun nang hiang tau explain me tau se tha kama hatu hebak yak lak khai haki bu cha se do numan teman si inang hiang third word Greek ngao ma third word eros hatu eros si bu ngao kek pa I think it's not there in the New Testament professor atam ngok numan phai check up nemang lai do hatu ngao kek pa New Testament me ye chun bu yang eros ibu tau ba romantic love romantic relationship ngok wan de chun bu ngao yang ma tau ngao anio love between the opposite sex no sukona tani pama tai wau pu tai na pu tai leng pu tai kan pu hatu i wan de ba tau eros ibu tau ba ngao kek chun bu yang hayanga police wa ngau kek and this is important police wa ngau kek ka akape yang akape kan yang hayanga tau akape love hado ba divine love Kahwang mabuba pai buba kan bu hado akape tau is not produced by our flesh and blood no you cannot find in our flesh and blood Bible mahaki ingwan ang hado teman ye may ngai bu chat yo akape love akape kanbu si ibu tau ba is from God is from above is from high hayang scholars lan ibu ngau me it is the agape love is the highest form of love kanbu siya boy sa tao ba ata pa tao ja tao phai tay kanya si kino si su ibu Kahwang tay kanya si wa tao ba agape love tao phai tay kanya sa ibu nginang hayang tao ba agape tay kanbu agape love Kahwang mabu kanbu hatau pa the purest form of love sa chau bu amak anu aching hanoi nu sak aching hanoi yenang bu hatau pa kanbu ma hayang tau akabe love akabe si ibu ba Kahwang kanbu ba kan tawa unconditional love haki ga naksi haki kan phala ka ja haki ga naksi se hatau anang nang tauki nang yapoi tauki ngoyapi tauki yei ngoyapi tauki yuang yungoi ngoyapi nang ata tang hayapoi ngau yapi tinok te yemai bukunyapi tawa nang tekan no hakipu love in spite of yuang yungoi mango tau hayang boy tawa nang tekan bua Kahwang kan buki kan bayo Irak hatoki bu love hatoki bu kan bu cheng ibu nginang hayang tau pa akabe love pa akabe kanbu Kahwang kanbu hatau pa enduring love au po ye phak ye khai lak au po yalan lak hai ngo ka lak God love us with his everlasting love e Kahwang kanbu toki au po ye mak lak au po ye phan lak au po ye kem lak kanbu tamanda kan ngonang Temi pabu
Timui Kahwang Ngeangtüp, Timui Bangjüm pu, ita habai ma Kahwang Künpu papa, Timui do already sayang ngonang yang hado ya tailak, Kahwang Künpu hakai ngok kelak. Hayang pui Kahwang kanjangkan, hado sing jangsing, Timui molawan da tai menimeng kama, it is our choice, no. Freedom of choice, ngok pakai theology ibalan cuman tau inang bade. It is your choice. Hado Künpu Kahwang nang da wang tang da ya in lak china hasin shum ai bude ada ki bude hayang boy tau nying ma ya pa tai ba ni meng kama it's up to us, it is our loss, no to yang hayang tau pa akabe love Kahwang Künpu is beyond measures. Hado it is same oklak hiji the sinne si irak yoklak wang yong ching bu wang nyip chungui bu mong me tau sinne sin ne chi tau pai si yong song nang ka dong bong wang tang chungui bu tau sinne si in yok tau pai si yong song nang akabe love hado chamlui yong bu de Kahwang ibua tau pa Künpu kata ha i mai ma yanang cha hayang boy. It is a gift from God. Hado Kahwang bu hung hau nei phabuja through the work of the Holy Spirit. No. Hado Künpu pai bua achau ya ha timide tau ba phabuja se Kahwang ngau ma thoki ingonang. Hayanga tau pa Künpu tawa ching ching ha ai nang do ke ji nan jing nang do ke ji ni nan jing ching ching ha teman ki pai ok chang se phabu ye ji Bible me ibu ya Bible me ibu hado nang da lan se pur ne meng pal ding bu yang sok tam bu ki Kahwang Künpu tawa nang da lan se wang yang an ye pur ne meng ta ye sok ta ye ngonang ka jayo se Bible kaya ibu temana lai da lai wanda tau nginang. John 3:16 hado chamlui khau bu ngau nyu ngau pa ngok bu nyui na nginang. Hayang tau John 3:16 ma salvation yenyi bu cheng hado wang we ngau ngonang anio it has the mission aspect, mission emphasis. Kahwang kadong yu da haki Künpu chingne iha shun no iha shun sending mission means sending. Hado ngok bu chingne Bumeinok Kahwang ya yang pai Christ ya yang pai Bumeinok ka hado moi ni lungak na ngai bu yenyi bu yalak ano yenyi bu cheng mi to pong tamlak hado ya cham se kem bu kai they are inseparable. Salvation and mission must go together cham kem lak tau jing ne ibu ja tai dau hayang an yau dau haki tau bu jing ne American missionary ran teman tang da pai bu ibu yang teman tang da pai bu missionary ki bu Reverend Judson American Baptist missionary Burma to ong bu kai e ong yang wang peng wok tuiling yang ki hayang bu kata cha noi mong yelup bu kai la wang pa no very frustrating experience. Hayang boy in the 6th year wang peng wok si bu wang peng ma ti garden bu tuiling bu kada ba sa cha mong le bangai loi se mong mai Sunday ni Reverend Judson inong nyong hayang atau mong le bangai bu ti garden bu tuiling bu iman lim Lord Supper hapu hado lai e le wande muk phian bu yo loi se mong mai no haka kung wang bu kadong me tengi Asia continent me the largest Baptist concentration tau mo nang mukai Burma me teman ya hado ikeng kai tayang oha mo bu chinglan hado yo ke sang bu le yang tau lan ki ngonang bu ya teman tenang musia hayang boy Baptist siong bua Baptist World Alliance me teman kem yang Burma pai Baptist jeng apong tau nang bu de
major Baptist concentration in Asia is in Myanmar. Reverend Jackson, payang leng punyoy, tao ma alik-lik pungia. Tao ching ne, Pauli bungau kolosi Bumeinok Katalande. Numan ma hang ka calon chongya alik-lik ya bay tao kia, tao bungau may nyo bu ching ne, alau kan mo hakalik ngonang chayo si bakino. Yes, this is the story you have to tell, share with the other people. Tahu jeng ne, teman tetap responsibility. Pangon ang kacau. Number ni sebuah point hadoma lanang. Lim subah John chapter 21. John chapter 21. Tahu mapu ngau atam naman pai tamahan huwa tenangi. John chapter 21 verses 15 to 17. 15 to 17. Tahu ma laiwanda. Pinlan iman haing soyang pai me. Jisu suma pai yang nyangang umen soyang pai me. Pinlan no yung hung ni mong na tamyang eh. Mong may ne tamyang eh. Jisua Simon Peter de hey Jonah aha Simon nang song do win ku suwin se ya win yang e bai ngau bu ngau ha do yen to detail i ngola khibor chang bu jingne hayang boi most important conversation ha do i hunang ge Jisua Simon Peter de tauki yang ge Simon son of John or Jonah, do you love me more than this? Taulan pai siong se nanga ata kananga. Taulan chau hi di usi. Tia hado box to ebe yuang lak. Yang boy hatulan pai siong se nanga ata kananga. Si bu tau ba ngau kek te laiwande. Love hadawa Philia hadong ngau ke kichun bukai, stores hadong ngau ke kichun bukai, eros hadong ngau ke kichun bukai. Hayang boy akape. Do you akape me more than this? Hadut tong yang. Hawanda Peter chani bua ayong ba noku ba sir. Nang asing nang bada tao nang dakan se nang asing nang bade Peter chana ye bu ba ngau ke ka akapi ngau ke chun bukai Peter chana ye bu ba ngau ke ka Philia ngau ke chun bukai tao nang da simba mai jali kan se nang asing ngo nang bade no i chun bu ngau ke khai Jisu chun bu ngau ke nia yu chun bu ngia kan bu sai i bu cha ba Peter Jisu chun wa yong taupu the highest form of love hado cheng ibu hayang boy Peter chani ibu ba teman simba taikan bu cheng ibu teman simba ba mo taikan bu jama hado yano yan bakai te yang simba sejam ngoyang te yang yan bude no tang tai ha ngai bude anyo noksa ma chun bu sekona tan ni jingnyui Bumeinok ma satiya bunyi jing japuya kan bai si hayang bai tau mo yan bude stores family taken bu hado mengna is very limited limited love Jisu bu ba tau chun bu ye chi bu hayang bai Peter chan ye wan dia tau nang da simba amai se kan se nang asing nang bude yang hawanda Jisu eda hang ibusi feed my lambs Nyih halante uying bu manya yo hadu ingon aja konyak ngau menyan bu Nyih lan paudok si we yum dok si bai hakangon anggi hayang boy Greek New Testament yo bu professor lan no man paime hadu study ya yang
translation Konyak translation lưng wan do ting lưng lăng nu ngay cái lăng mà Bible mi bua feed my lambs Nyih halan chui halan sa tamieng hay ying lak ya pan ngọ bu hatu young lambs young sheep hatu de uying bu yong man cái yo se ibu nginang Nyih halan se hangit ibu si after few days from now Joshua wang dong tai lak hayang Peter wuyang gospel proclamations hatu Jerusalem Pawang lakai launching program Jerusalem Pawang lakai hayang tau ni me pai ya kadangang mong lup lakai no ala pai lakai ating lakpu ala believers ala new converts pai lakai taulan de ibu ni ibu ni ahalan si ibu taulan dari pernemeng bu hadolan de u yung bu man kayo se iyang ki tau de mai bodo se ibu ngonang in terms of haying ma ano Nyih se Peter de Joshua tau ki bu ngamu tong yang ki do you love me do you akabe me Kahwang kanbu hado ngau kek chun yang nang ata ka kanya kanbu na chia yang ki hawan de Peter chanyi bu hakamu nokuba nang sing nang bada taw nang da kan se yang taw nang dia philia love simba tai kan bu ma kan sen nang sing nang bada hang ne use bu ngau kek hadu ba philia chun bu kai simba ba ma kan bu ki kan nang se nang sing nang bada taw ba yang ge haki wanda Joshua taw yang bu no tent my ship Nyilan yum do Nyilan pau dik tau awang ne uying do si ibu Nyih si ba hado mai yum kai si ibu hado mai pau dik kai si ibu sanyu solan yesema alo yanmok ameng lan pai hauna ta tam yo taulan da mai pau dik kai taulan da mai discipline ne meng kai se ibu ne ibu ngau ngonang hayang aleng pan menit lai wan te he said to him the third times Simon son of Jonah do you love me ano akumniyo hatoki nang ata akapi nang ka nang ata Kahwang kanbu ki kanbu no third time nang ata simba naman simba tai kanbu ki kanbu si ibu chia si ibu ne ibu ki hatu philia ngau kek bahasa lim se tongwan dia philia ngau kek chun ngai bungia Joshua do you philia me nang ada hakakan buah simba tai kan buki kan buah meaning Yesus Kristus lower down na mengata yang in his level Peter de ngau buah simba da kan buki hai kan buyang no si iwan da hadau pa ma ba Peter sa pangai bukai no difference sa asing bukai atai tawai ida haki simba ha chali kan si bua iya ata Kahwang kan bu ya phan ma aching na ayen no pa won lak ya phan ma kan yang buyang no hadau tai bu jine third time stone da sa pangai bukai sa anak si apong to wi ani Konyak Christian lan Kahwang ngau mai apong tau bani meng kama commitment no yong strong meng ngai kala jayo tani hado platinum jubilee me remembering the amazing love of God hado Kahwang kanbu hado apong tau sing bani meng kama what shall we do then we have to love him more no either we have to love him back either kan yilang onang teman return our love to him reciprocate his love teman dekan teman dekan lakongpong hang him singlak hang ka singlak teman dekan buyang sia toy lung kamanak si Teihtowpu yang nyau do si bukai tau lung ngai ban meng kama teman Kahwang dekan buyang sia tau mengi kelak
Kahwang Katalan yang saya tahu mengikalak. Ano tayo hado yenyi boy ngaulan sahap habu yechi hayang boy teman nilan de Bumeinok Katalan de teman society de mai pau benemeng kama tôi nan balan do tôi ha cái đó thì ai yang yenang bua tôi jangan ha cái đó se tak bua hospital đó tôi ngin phải tay yang injection ke belai hu se doctor phải check up yang yi cái se Bumeinok should be able to do this. Believers should be able to do this. Tiang ai napa? Teman Konyak nau show channel tinglim. Teman cumu yut mu nang bu iya. Tejit bu nau she. Takatin bu Katalan cing ne. Iya Katalan de hatu mak tak tin balan ngonang ki campung lang ngoya se yam yang siang nya apa yang hatu tak leng tang mai karama bu mong mai bu nginam kai hatu semai tinglim ministry ta to yong liang lai bai chi shui bu no Bumeinok you must do likewise hakaling do si u hayang we to ma Bumeinok failure men nang yo teman benefits ba loi se tai hayang boy hadoki sangbu Bumeinok Katalan teman bumpang mongobu teman Bumeinok pang mongobu teman nilan teman bau dek bua mai man bu ya pan de sa tung wi se ngonang tau jing ne tenyi bu to ba platinum jubilee so yang yi bu ya siang yung nyu pai lak lam mo teman yam lang ngonang gi hamanak si ya pan mai lak kai tenyi platinum jubilee hado ya bua pau yo ma chu bang au yang si kama yamai ha bu kai hayang boy siang ngo palan pakan pa do bu de tau yen leng ngayang ya bu kai no hatu economic condition mai ngolak hado chamlui wong bong meng bu it's a necessity kawang ang jing chalun lak jing ne no it is temporal ini si kama hado kadong yu ma tai lak chare jayo kadong yu siang na hayang boy yen yi bu cheng hado ba eternal no a matter of eternity chen de ngolak yema lak ba to ba ya ha tu so kawang ngau hado ba obo yema lak sengin ba ma tai lak hayang bioi to ba ya ha tu so sau ye khau de kem lak ching ne ka dong yu sengin na tok phai ma pek ne meng ga nak si no cham se kem ga nak si tai bu kan de ngoi lak kai tamana to lo payang missionary ya China te Japan te Russia te alo India te other countries te shun bok lak kai sengin ngok ga nak si tau ching ne economic foundation ha to leng lak ko wang dang da ong lak cheng i wei cham se yong sangyak ka Bumeinok ka leng lak i lak na ngonang gi se ngau ha to ma lak pai Konyak Christian Mailan ayuna ka ngau chai de ge ka ong nomanda moimandam si amen. Kahwang Yashanyali Künpu Teihtowpu Bumeinok ma yapan yang kahwang sausan bakay kahwang ngau nam no tambu mong may yanang hayang moheman daw yang ki kahwang nang de moheman si tiabu taidam ayong ma maidam yabalan yopu ma hemlok pu ma kahwang ngau ibu ma mong may ngau yapay bu ma aw yan na maidam ya yang ki naman moilanda minyong fanang yang teman moheman ayong daw yang ki teman tui soa hemja lok yang yoblak kata hadama taidama menhan yang ngonang tui di yoblak Reverend V Malay retired pastor ngonang tau so ma singa tamgay sibu ngauja hadaw ilak pa inang retired pastor lan hinghau mandaw bulan atam ngonang buyang tau kay imana yapay na ok hayang buy Bumeinok lan pay ngok pulan hadaw min ibu de chayang naman Bumeinok ma retire pastor lan atam ngok pun meng ma iman jing hinghau ya na reception de paya sa hadaw I haw nanggi
tâm an với bà dây pi trình vấn tăng như Bumeinok mà bu let ngam lâu lower diru bà dây man kai tăng như bà dây sa yong phúc tông let lang phong chẳng lang let yo phong es mukok bi bà dây pi trình ong ngang ting bà dây es hai wang long lâm Reverend Jakmat Pongkong let bà dây wang pong tan hai bà dây W Yai wang Tizit down let bà dây nok yin tăng như let bà dây sango longsan town let bà dây em khambay ching tang let lipok ukha let bà dây mat wang chau như bà dây li wang tilla let bà dây long sing Reverend P Hinsa KBCM let bà dây wamay wang ti Reverend Ma Tong Chan Mo bà dây Ting Tok KBCM let bà dây Tu Sak Long Zang Reverend Matna Yanu let bà dây Sip Wang Chabuga bà dây Lo E Ngang Ting let bà dây Yakon Pastor Chan Lui Su let bà dây Kân Wang Nhạ Sa Hato retired pastor la na hing ho imagine hing ho ngo nang hato manya si ibu yang tau ching ne pai ngo bu Bumeinok kata la na imagine hing ho ching mai lam lenga ya atai iman the phadam si se hato singnatam nang aniyo spectacle atam ado ma bu yang si inang tau bu na meng ka ma the reception nyoi the ya pai tam si ya pai tam bu na meng ka ma tama na nok bu de pha yi lak ching ne sa tuitim hem cha lok lak da hem yop ha ka tui so lak episode ka ma mulan cham si yong ha nang cinta ayan mai tam amot pai o semai bu ayan mantai sa chi sunang pai kem kaning tau ngoneng aoma tau ngoneng aoma ayan mantai sa chi sunang pai kem kaning katok nyu mong mai pu ye chi tau men yong pu ye yam lak tau mong mai sa ya ling la kai nang pai sa kem na tam pa tau ngoneng aoma tau ngoneng aoma tau mong mai sa ya ling la kai nang pai sa kem na tam pa sang ha ma pu ya tai ya ayan ma vi hok ma bu cinta ayan ta pan lam ta chi su pai ong na tam pa tau ngoneng aoma tau ngoneng aoma cinta ayan ta pan lam ta chi su pai ong na tam pa tàu thon phải yêu con này ở châu ba ở tàu ba Kahwang akung wang bumubu sa kembang ngoya nang tu mande
bung nanga chaya mong hama shona tamenge minyong fanang Kahwang nang de taba Jubilee ayong ma nang kadalan siapa cimyanga anye na tuman de wong bung na mayang puto ba ngau nyu ngau digi atau tuman de tui na mayang na tampa wanang Kahwang anye na apalana achelana sangbua mong mayanga mong sangbu iman mukpiya tuman jina uba moiman iman tuida yang buat tuman jina tului mei wanang Kahwang nang de minyong fanang uba jiso tingi pa nang de minyong palak wangnang hangde calon digi okosang digi mayama digi wangoi digi taupai sipai buano anu wong boya Kahwang nang mayama bua tingi chongbu chelalanda chongnang bu katalanda nang umbu toba tuman pai ngoyenge yelapan nang Konyak katalan bai anu centenary man bai sa anu tuman yongwa kiam dalak lam Nyoiching no okosang lak lam ya halak lam ok simai bu ba matalak chena Apoi today maybe one ban maybe toba ya ha ala umyang ala Thailand na anyai na Jubilee bai ma tang nang ji chaba smai se talak chengna na na wong yu nang gi moi man yu nang gi do se yo ong mai ya so wa anu wang wei tam bu chingna minyong pa ji so man minyong pa yo ba banang mong ai yo Apai ngokai wa